Hamren Divine Spark English Academy along wang prokso la pen rubela ang prim aputak cirok tok amai kepado. Karlitang ampu teron pia hema sorapan 2,73,660 atangka karbianglo SBSI hempen kerap kepajir. Northern Rank Office Bukulia along Assam State Biodiversity Board pen cerok tok amai kedeng. Kardom ada berta long benili berta than bang thare harmony ben bertang don ben arjik tha. West Karbianglong arong sepi Hamren Divine Spark English School along City Truck Arni wang prokso la pen rubela engprim aputak cerok tok amai padoposi Hamren penili tuma pherang ke hondor pro lada kat news along berta nang pale. Dr. Clementeron la pen ari sang hotu Hamren Divine Spark Academy pen ke pado cerok tok amai long chetong dunsi wang prokso la pen rubela angprim osomara phan ki PHJ phan chunungri wang prokso akeso ingprim pidet apita rubela ingprim ki pikenang sot alamta Dr. Teron pen thanbang Charlie osomar la pen osomar apia po phan than pachini osomar apunta apor pe delivery dat ko Northern Rank Office Bukulia along Biodiversity Management Committee level Biodiversity aputak isi cerok tok asai pado Bangso amai long scientific saipu Dr. Oinam Sunanda Devi Assam State Biodiversity Board Coordinator Manasi Goswami Atum Biodiversity aputak than pachini Mailong West Division DFO Joycing Bay Langpher BMC President MSC Mate Deputy Chairman Abarim Kangjang Terang Lapen Penan Forest Achokumar Atum Chitongdun Itu mane ami specially mane biodiversity awareness mane jeto biodiversity management committee ta form hoise yotor mane members bilakor awareness er kane korisu yotor roles and responsibilities ki ase ki keneke dhornor kam to agori ko paribo ei bilakor karone mane awareness to mane agote ami district level patisil aji first time BMC level or patisil to reve bujitra mane biodiversity conservation to kiman important और हमारे livelihood sustenance और करने biodiversity तो किमान important है माने बिला के बुझी पाले जे निजर संपत्ति बिला एटलीस्ट योटी माने conservation और करने माने next step नहीं रोवा पाले ये तो करने आज first माने awareness का program langfar games लगी पार्टिसो किदाम तंग बुसिंग को रनर कैप आजो पोरफाई सिरकेप रा अचिति मा पोरमालम रंगखेलाना लं इनुट आम्फु तेरन पी कार्बियांगलो SP ऑफिस अलम होम गार्ड क्लेमबांग फिया साहेम कचे दाम बोमा हुद बाइट पेन मेनमेन के पतोंग फिट अजो आदिमालong अमन अपरान दाम नांगलु आलांग लिया हेमा सोरा फन कार्बियांगलो SP साइ हेमालong के दो चकुमार दो अन तांका चिरुंग सिकादो कबे लाखिनीरा ट्रक्सी केब्रा के थम राफारो ट्रकरा ट्रक केप अतांका आसु पिनिहा चित्रि अमेन LDRB बैंक अलong फिक्स डिपॉजिट थापिलो पसी कार्बियांगलो SP लेपेन फेरांग के आंग बंग खचिंग की के थाना हुद लासो आलाम SP डॉक्टर शिवा प्रसाद गंजाला पचिनी प्रोग्राम तो बोल हमार लोगों ते काम करा एजेंट विमेन स्टाफ नाम तो बोल ते तो हमको तेरा हमार टीम ते होमगार्ड हिसाबे काम करिया से बालके काम करिया से जुवा 28 जून 2018 हे दिने राती अराउंड 9:30 PM ड्यूटी आहा जो करोते एटा रोड एक्सीडेंट और ते मृत्यु होइसे अमुक विराट बेया लगिसे जितने घटना उसके तेजे यूनिफॉर्म होते आसले अपना लोग के जाने होमगार्ड सर्विस जो आसे एटू एटा वॉलंटरी सर्विस गवर्नमेंट तरफोर परा कोनो स्पेशल टाइप और सुविधा ना पाए पेंशन ना पाए कोनो धৰণৰ সহায় না পায় कारण कि एटू वॉलंटरी सर्विस नियम और कारण किंतु अमुक तो हमार पुलिस स्टाफ सब विराट बेया लगिसे तेजे तो पूरे एटा स्वाली আছে तेजे तो नाम हल नेहा चेत्री आमी कवर लैसो आमी भाविसो आमार डिपार्टमेंट तरफोर परा आमी सब मिली पलाई किबा एटा हेल्प करूं बोली हेदोन आमी सब कंट्रीब्यूशन करी पलाई टोटल 2,73,660 रुपीस आमी कलेक्शन करिसो ए पैसा तो केनेदर न दिबो लागे बोली आमी अलप चिंता करी पलाई भाविसो स्वाली तो माइनर হয় এতিয়া এনে ক্যাশ টাকা দিলে মানে তেকেতৰ কাৰণে ভালকে ইউজ নহব পাৰে একাৰণে আমি এটা ফিক্সড ডিপোজিট কৰিছো তেকেতৰ নামত এটা মান্থলি ইন্টারেস্ট হিসাবে যদি তেকে স্যার একটু লব পারে যদি না হয় এনে রাখি দিলে কিছু বছর ডাবল হব এটা মার্কেটত যিমান স্কিম আছে তাতকে সবতকে বেশি 6.75% ইন্টারেস্ট হওয়া LDRB ব্যাংকত আমি ফিক্সড ডিপোজিট কৰিছো তেকেতৰ নামতে এটো কৰা হৈছে Nun support han bertamo don ponexina
Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dinamo Piputat Bertalong Wangtulo. Dimahaso New Haflong Lapen Jatinga Lampur Station Adak Kanchenjunga Express a train a horpen soon took Posi Birta Humrilong Birta Kelongateng train a horpen soon tuklo sita munit areng ahu keso a Birta Avelang Tripura pen landing anat kevang bomb a train a horpen Akong telong dangni kisu ajok ajak a train cheleng long letterlo sita apisilam pon tulo Posi Haflong pen nilituma perangke kat nisalong Birta nang pale Ada berita bang lapan si kang ton ponela dome thang me kurang tu.